urađeno na veoma interesantan način kroz neke interaktivne igre, tako da mislim da su oni ponijeli, djeca su ponijela nešto što, ne znam, što ne bi naučili možda na nekoj infosesiji, već kroz igru su prisvojili to odmah i mislim da je jedan uspješan projekt. Slušali su nas cijelo vrijeme, interaktivno su učestvovali u našim radionicama i upravo kao što je Nina govorio, to je poenta ove čitave naše radionice, ne da im mi pričamo samo čistu priču, nego da zapravo oni kroz razgovor da dođemo do nekih konkretnih rješenja i da kasnije u budućnosti riješimo određene probleme u Bosni i Hercegovini. Bilo mi je zaista zadovoljstvo raditi sa djecom iz osnovne škole Kvadrinje u Mihatovićima. Mislim da je stvarno ovo bila sjajna prilika i za njih da se malo udalje od formalnog obrazovanja, da čuju od nas neke nove informacije koje će im možda pomoći dalje u razvoju u njihovom razvoju, njihovih ličnosti i budućih karijera. Bilo je jako lijepo, druženje s djecom, mislim da su i nešto naučili, da su stekli novo iskustvo, također da se socijalizovali, naučili su nešto novo o sebi i nadam se da im je bilo lijepo i zabavno kao i nama. Ja smatram da ovaj projekat bilo jedno divno iskustvo i za nas i za djecu da nešto novo naučimo. Njih da edukujemo o osnovnim dječjim pravima i da radimo s njim kroz interaktivne radionice o nekim temama koje oni trebaju da znaju u svom daljem razvoju i u tim godinama, a isto tako i za nas da bi dobili nekakvu motivaciju da i dalje radimo projekte ovakve vrste i da uvidimo koliki je njihov značaj za psihofizički razvoj te djece. Znači, djeca od 14 godina mogu reći da su me oduševila svojim razmišljanjem i što su učestvovala u ovim radionicama i na neki način pomogla i nama da zajedno naučimo nešto novo i da pričamo o temama o kojim se slabije priča kroz formalno obrazovanje, koji su im potrebne da razvijaju kritičko mišljenje i da razmišljaju o svom daljem obrazovanju. Jako mi je drago da je projekat Imam pravo da znam počeo svoju realizaciju u osnovnoj školi Podrinje i zaista sam impresioniran današnjim razmišljanjima mladih đaka koji su tako srdačno došli i dočekali nas u ovoj školi. Ponosan sam na svoje kolege koji su na tako interaktivan, kreativan i zaista zabavan način prenijeli tako važne teme tim mladim đacima koji nisu nikada imali priliku da se druže na taj način, odnosno da uče na taj način. Tako da mi je zaista drago da smo osnovnu školu Podrinje odabrali kao prvu u ovom projektu, jer djeca iz naselja Mihatović nemaju priliku da kroz neformalno obrazovanje uče i ovo nije svakodnevnica. Tako da, za razliku od drugih gradskih škola, ova škola je, možemo reći, na margini društva i mi kao mladi ljudi, ali kao društvo moramo da se potrudimo da radimo s tim mladim ljudima i da ti mladi ljudi u okviru svojih prava budu jednaki sa njihovim vršnjacima.